السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خطبة ما بعد الحج. الحمد لله القائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها
ثم إلى ربكم ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، اتقوا الله تعالى والتزموا بعبادته، واعلموا أن الله شرع الحج لأهداف سامية لمصلحة الفرد والمجتمع والأمة، ومن تلك الامتثال لأوامر الله وتحقيق التقوى والتذكير في الرحلة إلى الآخرة وقيام الناس إلى المحشر، وتتجلى المساواة التي ينادي بها الإسلام في أحسن صورها. ففي تلك المسائر يقف الغني والفقير والرئيس والمرؤوس موقفا واحدا، لا يفضل بعضهم بعضا في أغراض الدنيا. وفي الحج منافع كثيرة وفوائد جليلة للفرد والمجتمع والأمة. قال الله سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. لقد انتهى الحج وانقضى كأن لم يكن، وغفر الله فيه للحاج ولمن استغفر له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، ولمن استغفر له الحاج. صحيح على شرط مسلم. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أيها الحاج، فهنيئا لمن كان حجه حجا مبرورا، وسعيه سعيا مشكورا، وذنبه ذنبا مغفورا. أيها الحاج، إياك والرجوع إلى المعاصي بارتكاب المنهيات وفعل المنكرات وقول الزور وشهادة الزور، لأن الله سبحانه وتعالى يرضى عمن أطاعه ويغضب على من عصاه. عباد الله، واعلموا أن باب الله مفتوح على مصراعيه لمواصلة الأعمال الصالحة، فأكثروا من فعل الطاعات واجتنبوا السيئات وبذل المعروف تفوزون بسعادة الدارين. سيبجل بتدبه باو يتقول الله سبحانه وتعالى andi tan mo nemaji makko tagugol e waɗa e ɓiɓɓe adama, waɗa en julɓe. Allah waɗali en kulle. Allah subhanahu wa ta'ala tagu makko ngun no ɗuuɗi, musidɓe julɓe tedduɓe. Allah si waɗuno en kulle honno wawɗen. So waɗuno en jinna, so waɗuno en malaika, so waɗuno en leɗɗe, so waɗuno en kulle wonde ka burure no ñamidira, honno wawɗen. Allah subhanahu wa ta'ala o tagi en e tagu ɓurgu moƴƴude waɗi en ɓiɓɓe adama. Allah subhanahu wa ta'ala o moƴƴori en honɗum kadi tawnugol en ɗeɗe mofte nelaɗo meɗen Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. moftede kanko Allah subhanahu wa ta'ala o yiɗi o suɓi tawde oɗo annabajo o kanko tigi Allah subhanahu wa ta'ala seeditimo yiɗimo. en weltori ɗum, en buggiri ɗum, en ɓattori ɗum Allah subhanahu wa ta'ala e jippitanagol mo e ɗoftagol mo e rewgol mo no hani rewirede. musidɓe julɓe tedduɓe, landitoɗen hoore men sen waɗi ɗum.
en torke jalla wa ala yo waɗe yimɓe anditanayɓe kanko Allah subhanahu wa taala ɗiɗo nemaji makko huɓutuɗi ɗe en landaki mo. yo Allah duumi en kadi e majji musidɓe julɓe tedduɓe. en torki Allah subhanahu wa taala yo juulo hoore oɗo nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. oɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jaɓuɗo ndeɗo qur'anare o weltori, o yottini, o janni nde. hadis jigo ari iwri ka Allah subhanahu wa taala o yottini, goɗɗi go kanko tigi o yewtidi Allah gongini mo. o seeditana wonde o accali hay hunde e dina kanko o yottinali, o wiya ko ɗum ɗo woni dina kam. musidɓe julɓe tedduɓe, hutuba men on hande no yewtude en ma badal hajj. lebbi feƴƴiɗo hari no dogede juulirɗe ɗen e santirji ɗin, ka liggi islamique, ka aéroport, ka passeport ji ɗin moƴƴinte ɗon, ka carte je ɗen waɗete ɗon, ka labtaniji certificat médicaux ji no ƴette. fiyo hajju on laato. hajju on laatike musidɓe julɓe tedduɓe, yahama artama ko honnum waɗete ɓaawo mum. Allah subhanahu wa taala o daali man amila salihan fali nafsi. sa golli golle moƴƴe ko hoore ma. ndeɗa golla wattu yile ko gollata kon, anda golle maɗe nga yoɓitete ɗe. sa tawi ko suɓiɗa ko a gollu golle moƴƴe, alhamdulillah. Allah daali si a golli golle bonɗe kadi ko hoore ma yuppoto, doddini ko an hettata. Allah daali ande noon ko ka makko woni ruttorde nden. golleji ɗi golleten ɗin fof ande Allah subhanahu wa ta'ala himo renti. Allah o toñata, Allah o ɗuytata kadi. musidɓe julɓe tedduɓe, dumoɗen e dewal Allah subhanahu wa ta'ala, ɗoftere yamirore Allah nden ande musidɓe julɓe tedduɓe, oɗo hajju Allah sar'inimo. o sar'inimo sabu nafooreji heewɗi ɗuuɗuɗi, objectif ji ɗuuɗuɗi e hajju on. no woodi toon objectif ji hara ko fii neɗɗo gooto, ko an tun neɗɗo on ko windotoɗa ko yiya hajju. no woodi toon nafooreji ɗin hara ko nafoore jamaiya. no woodi toon moƴƴereji goo, nafooreji goo hara ko umma, ko nation. joni ndaare ɗo neɗɗo windotoɗo on o yaha windo immo ka hoore e hoore gouvernement on, ma o windo e hoore agence privé ji ɗin. ka o yalti ɗo kanko ngal ɗo dewal, mo yaade waɗugol dewal kakon tun, tuma o tawto e ɗimmoɓe makko ɓen ɓe woni jama, tuma ɓe woni e inde lagine ɓe woni mofte. ma si ɗon faala inna e inde lagine kadi ɓe woni jama, si ɓe howtoyi makka ɓe woni mofte. musidɓe julɓe tedduɓe, no jeeya ɗiɗo nafooreji ɗoftagol yamirore Allah subhanahu wa ta'ala ka nder hajju e gongingol kulol Allah ngol tabita e mum. woodi woɓɓe ɗo si Allah newnaniɓe ɓe hajjoyi ɓe yeddata Allah mustahil abadan. tawde ɓe wonino hajjiyankeɓe ɗo ɓe yaade hajju, ɓe wonino huluɓe Allah ɗo ɓe yahude ka hajju on waɗeteɗon. no jeeya e nafooreji ɗin andutugol oɗo voyage, nduɗo yaadu ndu tata neɗɗo on so yahi o artata abadan mayde. o andita ka daroyteɗon yawmal qiyama, o andita fi darngal. oɗo hajju ko ɗiɗo piiji o andintinta e musidɓe julɓe tedduɓe. oɗo hajju mo Allah subhanahu wa ta'ala sar'ini no fotindina yimɓe ɓiɓɓe adama ɓen
ɓe waɗa ɓe hunde wotere. musidɓe julɓe tedduɓe, o foti nande ɓeɗo yimɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala noddi oɗo hajju ko noddata yimɓe ɓen e diina laaɓuka kan e oɗo islam tedduɗo. no ɓuri labede e baadi ndin, no jeeya e muɗum e nokkureji ka Allah subhanahu wa ta'ala rewete ka hertora, nokkureji ka Allah hertini ka Allah rewete, ko ɗum waɗi ka daroyteɗon, woni ko Makka, woni ko Mina, woni ko Muzdalifa, woni ko Arafa, woni ko kakkaje ɗen feroyteɗon. musidɓe julɓe tedduɓe, marɗo daroyto ɗon, mo mara daroyto ɗon, lanɗo daroyto ɗon, laamaɗo daroyto ɗon, darnde wotere. musidɓe, wonande yawɓe ɓen hajju ha hande nanal no inne toon général Karijo, en yaali ɗum ka nder suudu Kaaba, nde no wange ɗum ala ton, nde no yeye Safa e Marwa ɗum ala ton, nde no woni Mina ɗum ala ton, nde no yahe Arafa ɗum ala ton, Muzdalifa kadi ɗum ala ton. ko darande wotere, yimɓe ɓen fof ɓe wona hunde wotere. musidɓe julɓe tedduɓe, ɗon goɗɗo ɓura goɗɗo, sina masla hoy aduna yanke hoy koye anduɗen, hara wona ton. kaari ko président, kaari ko général, kaari ko ministre, ko ɓeɗo mari ɗeɗo jawle senoreɗe sentere ɗo, ɗum alaka hajju. ko ɓornete kon ko concol gotol, ko hadaf goto, ko mawqif goto, ko Allah rewirte kon, ko selli kon, ko nelaɗo yamiri en kon ko gotum. goɗɗo go wolata goɗɗum goo si wona ko nelaɗo yamiri kon, si tawi woni kanko ko nelaɗo on ñentinde. hay fino woodi woɓɓe go woloyɓe goɗɗum, hara ɓe naɓori guluje capanɗe, guluje temeɗɗe, milliard ji, alors que nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko kamɓe yiruɗen oɗo l'islam, ko kamɓe andini en ko innete shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamu sala wa ita'u zaka wa sawmu ramadan wa hajjul bayt. musidɓe julɓe tedduɓe, watte yile golleji men ɗin golliren ne nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam golliri noon, no Allah yamirimo noon, no hollirimo noon, haray waɗali e faale men. musidɓe julɓe tedduɓe, oɗo hajju ko nafoore, nafoore nden no ɗuuɗi. oɗo hajju mo mbijitike nafoore wonde nden e mum, taway ɗum no ɗuuɗi, no mawni, no jeeya e muɗum nafoore ta ko fi neɗɗo gooto, ko an neɗɗo on wullata e Allah subhanahu wa ta'ala jonnita hoore ma jeyal, ko onon ɗo hawto ton kon wullon e Allah subhanahu wa ta'ala, ko ɓe yawɓe ɗo Makka fof anditata fi Allah, ɓe wulla e Allah subhanahu wa ta'ala, ɓe fof maɓɓe ɓe fewta e nduɗo suudu Allah ndu Allah teddini. musidɓe julɓe tedduɓe, Allah subhanahu wa ta'ala o daali ko fiyo yimɓe ɓen seeditoyo nafoore wonde nden ton. an oɗo yahuɗo hajju, nafa ma on ko a yahu hajja, tuuba ruttoɗa ka Allah subhanahu wa ta'ala. oɗo winduɗoma o heɓa nafoore e yahugol jokka ma an oɗo hajjiyankejo, o tuuba rutto ka Allah, o heɓa kadi goɗɗum. andini en wonde manna ndeɗo nafoore ko mawnude, wonande leydi nin ndi tedda, no gasa sabu ko yimɓe ɓe yiyay kono taragol Allah subhanahu wa ta'ala, Allah danda leydi nin ko innete ko lette. musidɓe julɓe tedduɓe, e ñalɗi andaɗi ka Allah subhanahu wa ta'ala jantete fi mum, kayata fof no fewtayna labbayk allahumma labbayk, labbayka la sharika laka labbayk, inna alhamda wanni'mata laka walmulk la sharika lak.
ta ɓeɗo yimɓe fof no fewti nokkun gotum, ɓeɗo fof no faala yo Allah subhanahu wa ta'ala yo jaɓu hajju maɓɓe on. ɓeɗo no fof no faala yurmede Allah nde yo jippo e maɓɓe. ko ɗum woni hadafu hajju on musidɓe julɓe tedduɓe. ya yimɓe no waɗa istighfar, waɗa tahlil e tahmid, allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar walillahi alhamd, allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi wa bukratan wa asila. yimɓe no yewta ɗum no woola ɗum, woɓɓe ko ɗum ɗo ƴetti jaatigi, ɗende maɓɓe ɗen ko ɗum ɗo woni fijirde, woɓɓe goo kaɓe waali ɗon mina sa findiniɓe ko ɗum ɓe maƴata ɓe woola. ɓe wowtinino wonkiji maɓɓe ɗin dewal, ɓe fewtinino hoore maɓɓe e Allah subhanahu wa ta'ala. musidɓe julɓe tedduɓe, ɓeɗo hajjiyankeɓe Allah yafanike ɓe bakkatuji maɓɓe ɗin, Allah yafanike ɓe torani ɓen kadi yaafuye. ndaare neɗɗo on ko o mawni kon musidɓe julɓe tedduɓe. nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓe maaki hajju jaɓaɗo on joddi makko nin ko aljanna. allahu akbar. musidɓe julɓe tedduɓe, he welo welo, he nema wonande o hajjuɗo hajju makko on jaɓa, he nema wonande o tampuɗo, o yangiɗo, o heɓuɗo musendi, o heɓuɗo nawnaje. oɗo neɗɗo yangiɗo o heɓi jawdi laaɓundi pos, fi yo totte oɗo farilla mo Allah farli hoore makko. he welo welo wonande torinoɓe yaafuye e zunubaji maɓɓe, Allah subhanahu wa ta'ala yaafiɓe. ko ayyo hajjiyankejo a haɗama, Allah subhanahu wa ta'ala haɗima, wota artu e boneji ma ɗin ɓawo a hajji. yota ƴawtu e hoore bakkatuji, e hoore pankareji, e hoore fena fenta, woola ɗumɗa woolaɗa nafiqinno ɗo, ukkidira ɓe ɗo, ñaama jawle harmuɗe. iyaka haray ko ya yilto e ɗum e wolugol haalaji harmuɗi, e wolugol fenande e seeditagol fenande. seedito fenande, seeditano yimɓe ɓen kadi fenande. allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala himo weltano, himo yiɗi oɗo neɗɗo ɗoftiɗo mo. Allah hino tikkana oɗo yedduɗo mo. musidɓe julɓe tedduɓe, ande dambuɗe Allah subhanahu wa ta'ala ngal no udditi, batanji ɗin fof no uddita. ndaare jullirde nde ko homɓe men udditata suudu men du, si wona hara ko goɗɗum naati ton, si wona hara ko haaju jano, baafe Allah ɗen de fof batanji ɗin fof udditama. Allah subhanahu wa ta'ala wi o udditi, fi on faalaɗo continue de golle moƴƴe ɗen. woni ko avant hajju, woni ko fewndo ka hajju, woni ko ɓaawo ka hajju. musidɓe julɓe tedduɓe, ɗuɗɗinen ɗoftare Allah subhanahu wa ta'ala, woɗɗiteɗen e waɗugol ko harmi, sakiten ko moƴƴi. sen waɗi ɗum Allah subhanahu wa ta'ala gañinay en, Allah subhanahu wa ta'ala foolinay en aduna e lahara. wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا حجاجنا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا قوله: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفاكم إياها.
فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله أكبر. فاتقوا الله حيثما كنتم وأتبعوا السيئة الحسنة تمهها وخالقوا الناس بخلق حسن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله أكبر. مصيبة جلبة تدبه بالله سبحانه وتعالى يدي بالله سبي. والله مصيبة ودو نيدو mo yurmi wallahi nyande go enen ɗo hara en alaɗo Allah subhanahu wa ta'ala o jonnita en kadi golleji men. oɗo neɗɗo hanino yo miijito o andita kanko tun nyande go o walototo ka nder qabru makko. bani adama no mari piiji tati. mo mari jawdi makko ɗum e yimɓe makko ɓen e golle makko ɗen. oɗo neɗɗo so walike o maayi jawdi makko ɗin dewtamo ha ka ɓawo qabru. hande qabruji ɗin lagine fof no howa no waɗa kuurji. si otawal ma sodangal ngal Amérique ngal ari ko ka yasi ngal garata. jawdi ma ndin na ko ɗa ɗo ardude. yimɓe ma moƴƴuɓe ɓen ɓe guurama teddude nden ɓe guurama yidude ma nden ɓe guurama anande ma nden ɓe weljunoɗa fi Allah ɓe ƴawdaynoɗa ɓe jippototonoɗa ɓe ɗowtama ha wattineɗa ɓe umbitama ɓe enna men yahi ila yawmu saa. golle maɗa inna ko min e ma woni seedata fo yaha accama. accay ɗo yumma ma hiɓe beeli. accay baaben ma no beeli. accay sonnajo ma on no beeli. nene goto ma on accay mo ɗon daraninono ma on mo defandude ma. Allah hara ko hoore gonga accay ɗon. golle ma ɗe waɗɗa ɗen ko ɗen luttata. musidɓe julɓe tedduɓe andite nden ñalande ɗon nde wodete nden ñande fof artay fof walotoɗano fof sooɗo fof sembo. woɓɓe go itta ɗin conci ɗon ɓe pottina ɗi an ko ɗon accaɗa. si neɗɗo jooɗike ha o ronki o change position so walike o ronki o waylito an ko ɗon wonta darul barzakh. oɗon habbotoɗa jawdi ma ittali ma ɗo musidɗo. nden ñande tembe ma ɗen maral ma ngal ɗum ittali ma ɗon ɗum waylitali ma ɗon. si hawrodiri ɓe accunoma e hoore hayre ko ɗon luttata. e loope ko ɗon wonata. e nangue ko ɗon wonata. e hino laggere hino leggal waɗama baape waɗama leydi waɗama a suddama accidama e golle ma ɗen malaika ko ɗon tawtama musidɗo. holno miijitiɗa ɓe ñande kono watta. musidɓe julɓe tedduɓe hananino en maadi to nden ɗon ñalande nden ñande deduwaji ma ngalaɗo musidɓe julɓe tedduɓe. kono yo hajjiyankeɓe kono yo hajjunoɓe ko feƴƴi kono yo hajjuɓe duuɓi feƴƴunoɗi hajji hikka. ande nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe fillike oɗo hadisil qudusi iwruɗo ka Allah subhanahu wa ta'ala mo jibril alayhi salatu wassalam yottini. o wi ko ayyo jiyaɗo andu golle maɗen no windede janɗi majjata fanɗi majjata sewi majjata ɗum ɓuuɓi ɗum sekotako ɗum wuli
ɗum tayata goɗɗo hejjintinali ɗum Allah subhanahu wa ta'ala. musidɗo julɗo tedduɗo, Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗo ɗum no mara kadi, ɗum no timminanama andutu nde ɗo ñalade. musidɗo julɗo tedduɗo, si hawrodiroye yawmal qiyama jonnitama golle maɗen tawi ko moƴƴe, yettu Allah hamdinoɗa ko ɗum ɗaɓɓuɗa. si tawi wona ɗum nde ñande musidɗo julɗo tedduɗo, ta felu hay goto, felu wonkimaki. musidɗo julɗo tedduɗo, hulo Allah subhanahu wa ta'ala nokku kala ka wonɗa, ka wedditiɗa ɗon, ka nder suuduma, ka nder biroma, ka atelier ma de couture, ka atelier ma de soudure, ka kontata mbuɗi ɗin ɗon, ka jonnataɗi ɗon, ka ɓe ngurema. jemma antun aɗannini kuran ma on antun. hulo Allah andita Allah subhanahu wa ta'ala no ɗon, malaika ɓen no ɗon, kala ko waɗɗa ɗum no winda. musidɓe julɗo tedduɗo, jokkintina boneji ma ɗin, faljereji ma ɗin, janfa hoye ma koye, janfaji ma ɗin, gañaneji ma ɗin, guddam ma ɗan, fenade ma nden, nafiragal ma ngal ƴawa jippo ɓernde ma nden nde walaki tan keɗa yide yimɓe ɓen no weldi fi Allah. sagu ma na yi yimɓe ɓen no weldi. ya goɗɗo no okkora miskin fi Allah ɗo ya wallitomo yo ɓeydu ko ya inno a ekkitay woni o, a ekkitay mo woni puydan. la ilaha illallah. a faala jattude bonnere boneji oya ɗin, Allah no faala yo wattutu boneji makko ɗin, yo waɗuɗi ko moƴƴi, innamo to waɗu. musidɗo julɗo tedduɗo, wattutu boneji ma ɗin, wattitiraɗi golle moƴƴe. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ɓurɗo on fof ko Allah subhanahu wa ta'ala, ko ɓurɗo on kulol Allah subhanahu wa ta'ala. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ɓurɗo on fof ko Allah subhanahu wa ta'ala, ko ɓurɗo on gikku moƴƴo. wa khaliqu nnasi bi khuluqin hasan. holla yimɓe ɓen gikkuji moƴƴi, holla yimɓe ɓen no wondirte hara ko wondigal moƴƴal. yafoɗa yimɓe ɓen, jippitanoɗa yimɓe ɓe ara mawnintinaki, hara wonali ƴufindo ɗiɗo kuupi ma. wala tusa'ir haddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha. andita nguɗo kammu a hewtata ngu, a tufata ndi leydi. Allah subhanahu wa ta'ala no accuma ɗo yeru ko faala kon. wattutu boneji ma ɗin, wattira ɗum moƴƴere, wattira ɗum istighfar, tubugo rutto ka Allah subhanahu wa ta'ala, e juulugol jemma, e insinagol ka Allah, e yaafagol yimɓe ɓen, e okkorgol yimɓe ɓen, e yurmingol yimɓe ɓen, e yarlagol ɓe. hara wonali neɗɗo wudduɗo Allah subhanahu wa ta'ala daali tinne adodiron ka ɗaɓɓugol yaafuye Allah subhanahu wa ta'ala, ka ɗaɓɓugol aljanna. oɗo aljanna mo Allah subhanahu wa ta'ala waɗi yaajeji mum ndin no fota wa kammuli ɗin jeɗɗi e leyɗele ɗin jeɗɗi. oɗo noon aljanna mo Allah subhanahu wa ta'ala sifori ni ko hombo jeyi o, ko huloɓe Allah ɓen. wona toreteɗo ɗo fi sabilillahi, fi imamu on, fi salliɓe ɓen, fi setteɓe ɓen, ta koye ndaaru mbuku ɓurku seekade jonna kun ɗon fi on ɗum par ce que o falanawma débarasagol, kono mo hersi haykugol ko ɗum o hokkani. ma okka ɗo 10 000 francs, yaaɗa falɗa sodde gato ninsa, ko ɗum hokkanda 10 000. ɗum wona dokkal. musidɗo julɗo tedduɗo, ndin suko waɗɗa golle sama kala ɗen e ko Allah yamirma kon e mum. teddina mawɓe ɓen, teddina karamokoɓe ɓen, moƴƴoɗa e yimɓe ɓen, toranoɗa ɓe Allah moƴƴere ɓawo ma. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki no jeeya du'a
mo Allah ruttata addu'a dhahar al-ghaib tornoɗa Allah neɗɗo siɗɗo ma weldiɗɗo ma ɓaawo makko Allah yo oɗo kaarijo meɗen weldi fi Allah miɗo faala ya waɗan mo hunde kaari Allah inna malaikaɓe inni amina Allah wiya malaikaɓe min seedintini on wonde min waɗani oɗo mo torani waɗanemo kankadi sifa mum ma ɓurno ko on ɗum walidotoɗa e anniye bonɗo musidɗo julɗo tedduɗo haray watte yile men anden en fokkitika Allah subhanahu wa ta'ala anden sey yahi koko tawɗen kon ton ko ɗum ɗon ɓe woni en jonnutude Umar ibn al-Khattab wi on dartu golleji mon ɗin yon hasbu hoore mon ɗo yon hasbede yo Allah waɗono en hasbore men den hisaban yasiran wota Allah waɗono en hisaban sadidan toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yaafo en faljereji men yo Allah yarlo en yo Allah yaafo en so ƴettita en yo Allah waɗo en yimɓe moƴƴuɓe yo Allah jaɓa en hajjuji men ɗin ɓe hajjali ɓe yo Allah arsikuɓe hajjugol ɓeɗo hajjoɓe yo Allah hara Allah waɗaniɓe hajjan mabruran wa sa'yan maskuran wa dhamman mutakabbalan torki Allah subhanahu wa ta'ala mawɓe men jibinɓe yo Allah waɗu barke e maɓɓe wurɓe ɓe yo Allah arsiku en dankagol ɓe feƴƴimɓe ɓe yo Allah yaafoɓe naada ɓe aljanna ɓeɗo mawɓe meɗen yo Allah arsiku en dankagol ɓe ɓe mawɓe men ka juulirde ɗo yo Allah okkorɓe doole yo Allah okkorɓe cellal yo Allah okkorɓe teddungal yo Allah mawni fi maɓɓe yo Allah waɗoyɓe darajatul ula yawmal qiyama yo Allah hoɗindinoyɓe e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yo Allah hollindiroy en e makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala Allah wota jogitoro en anniyeji men bonɗi yo Allah jogitoro en anniyeji men moƴƴi en torki Allah subhanahu wa ta'ala eɗen mari mawɓe men buyi nawnuɓe imamu meɗen on ɗo no nawni hiɓe tori en toranoɓe Allah yo Allah newnanɓe yaadu maɓɓe ni ɗaɓɓoygol lekki yo Allah waɗanɓe oɗo nawnare montirɗum zunub yo Allah wattitanɓe ɗum waɗana ɓe neware yo Allah yoɓiturɓe ɗum yawmal qiyama naadugol ɓe aljanna en torki Allah subhanahu wa ta'ala tampereji ɗin fof yo Allah ittuɗi tampereji ɗin fof yo Allah wattutuɗi en torki Allah subhanahu wa ta'ala welo weloji ɗin fof yo Allah tabintinɗi en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah jaɓan en ndewe men ɗen yo Allah dandu en wongol naafigi yo Allah dandu en wonugol fasigi en torki Allah subhanahu wa ta'ala bandiraɓe men yo Allah waɗu barke maɓɓe wona ɓe resede Allah moƴƴin dewle ɗen nene gotoɓe men yo Allah waɗu barke maɓɓe ɓe resali ɓe yo Allah arsikuɓe resede ɓe resaka ɓe yo Allah arsikuɓe modiɓe huloɓe Allah ɓe heɓali ɓe ɓiɓɓe yo Allah okkorɓe ɓiɓɓe wonɓe wadde examen ji yo Allah okkorɓe torki Allah ɓe résultat mum yaltali yo Allah waɗan ɓe résultat moƴƴo en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah moƴƴi leydi men ndi yo Allah yaltin konnagu yo Allah yaltin hasidankaku yo Allah waɗu en jogodirɓe yo Allah waɗu en yarlodirɓe yo Allah waɗu en nene gotoɓe Allah wata lettu en aduna Allah wata lettu en lahara torki Allah subhanahu wa ta'ala ɓeɗo daraniɓe en ka juulirde ɗo no laɓɓinde yo Allah moƴƴin fi maɓɓe salliɓe meɗen yo Allah waɗu barke maɓɓe yo Allah waɗu barke ɓe gureji maɓɓe yo Allah okkorɓe koɓe ñaama yo Allah okkorɓe koɓe ñaama ko laaɓi ko dagi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله